Utlwa ke khalemela ke mang? Khalemela ke. Are Osman. Ke nna mmatsapo. Udah ke studio. Aku ni ayam puna yata hon. Kalau mau lah, mesti. Kamu cuma lalu mau yang abu per. Per. Kau tulah. O pelese. Semua ni raja je untuk. Ini bisa nak jadi. Ini raja je lah mana. Untuka mukhelo mloza. Mloza. Ini bisa nak. The tale of. The girl of Wow. Yes. Pina manata holo ya lira a re fela jwalo fele go dutlo ke bitsa Sesotho lira. Ke lira. Hai au bitsa ka Sesotho ke dira. Dira. Ka Sesotho. Lira. Kana Sesotho e ba di. Lira ga feel good. Ola bantle sa tseba go. O ontsa tla tseba ke bone ba metseditse ba dibekeng e fitileng. Species se gotlanyana wa tseba ntho bona tika o ba le chelete ha o le sebini tse ding tsa dintho gono di etsa bobebe le species wa se reka le ka chelete wa se reka species ke tshotse a ke re kwena ntse o ntsa tlhande ke utlwe doctor a re ha ke re ha ona le chelete dintho di ba bobebe Ke nnete. ha o sekole ka thata ene o ga yona thapong ma tsile le bantala ha o bantala le lete man e seng le banta fela sheba hantle Mabedi ke nako ya ene le ha re bangata tse ka studio ga ke se le wena monate matlo mangata Doko hantle I'm good. Are you good wena? Thank you so much. Benna ke thabile ma. Mami Majola you good wena. hantle yo ke go ke hantle Ke bona o se tlile studio. O tlile studio wa bona o ditsikelele Ontso ya le matile. Ontso le matile. Yesa batho ba tsamayang kereke ba tlo fana ha qala tlo tsamaya kereke ona dula ka pele. Ha tlo ngala kereke. O mona ha sa a ya studio sa bobedi. Ha o romana sa dutse mahareng. o sa le pela le madi Ana sa pela le matara o sa tlala mmona. So le ke bona etsa di-sign tse no moswa. Ola dila ka pele sa dila morao Sa dila. Guys ke batlo lo senyana ko mamedi ke se ke le teng dumelang o hle mo le mametse le hona teng le lebese ke mo profeta wa ka man ka face 6 wena mamedi wa karata mo reng ha o ya teng ha o lahle wena mamedi wa karata ha o ya teng go jotsa nnete le thokolosi di a tseba wena mamedi wa karata ha o ka re fela kerekeng ya Pastor November mang le mang kwa tseba wena mamedi wa motheo FM o kalama taxi tse yang phase 3 kapa phase 7 bo bolella mogani wa taxi fela bore ke kerekeng ya moruti November ba tla o theola teng jalo ho sane ke a lebitsa mamedi wa karata kanti ba tsamayang ka dikoloi ba tlo driver e kare ba ya Grootflei o driver foundation. Yes, bana ba ja mamedi wa karata fetang ka mane fihla o kene fela ka tshebeletsong ya rona mamedi wa karata bore ke kopa fela le mphediso tsa ka ke ja o qetile o itsemela ha ona le kereke ha ona ne o fihla fela re template ya ka ba o fe wena mamedi wa karata mo je ha o qetile o itsamaele wena mamedi wa karata kana go maka 12 o'clock mamedi wa karata ha re fe batho ba le ba Victoria se fela dijo empa mang le mang le a fetang ka tsela wena mamedi wa karata mo ikenela ha o qetile o je o qetile o tsamaya ha ona le kereke ha ona le thapelo ha ona next thapelo di usane wena mamedi wa karata so la usane wena mamedi tso tsola pele ka tshebeletso ya mobu ya dijarta batho ba ne ba itseng I mean ba ne ba kitse ho bona ba sokola matlo a bona re a fele mo mamedi lona batho ba sokolang matlo lona hana o fela hona le dintho tse mathang ka dijarteng tsa lona hona le lerata hona le majwe a mathang ka hodima matlo a lona wena mo mamedi wa karata kolei tsa lona di a robea ikopanyeng le nna ha ba ikopanye mo mamedi wa karata
ikopanyeng le nna ona le ntho e ke ratang e Baloi ba hlolang ba e bua ke gola ke beke ya bobedi kapa ya boraro Baloi ba hlola ba re November wa ikere ke a o isa kwa ba re bana ba itse Baloi kwala bana ba itse Baloi kwala kgetla pele ke eno ke o kwalwa ha bana ba itse ba tlo kwala physical ka di 17 sort of ntho jwale motho ana itse o tlo kwala a ba fonela mpho se ga kopa hore a ni interview mara nna a re ke jetsa batho re ene hle ke na le mental ke na le depression ka neta kopa hore o kopa mo interviewer but ke jetsa batho re ke na le depression that is why yena ha sa tlola kwala ke re ka neta I'm telling you but ntle le ntho yeo le Baloi ba Batlao kwala ke re jana bana ba bua last time ba re ba mpua hampe bathong ba re remember re bua hampe bathong jale Sontaga sena bana ba ntshitsa bana ke ratwa ke batho ba re ne re nna no re ke ya go tla bese kwetso re tshela meriana re etsa batho ba bua hampe but re qala bona moruti yo batho ba tlang ba mo ratang non stop yes o no re ne ke re ena ha ba bua ntheno Baloi ba kwata ba bua ba batile ya ha ba ka ba kana Facebook ba lo sheba fela kana kwa ke rapellang batho ha ke etsa Deliverance ke rapella batho ana mamela ka rata tlo bona re Baloi ba ikutla jwang kana hore ba thibela batho wa tseba wena tebo le mane ona le mantswa o Jesu ana nga wa bui ne kwa meditate mabana mo Jesu Kristo na bua mantswa na re are ha una motho ya ka tlang ho nna ha sa thuswa ke ntate modimo or a sa modumelle gore ne ke understand why because when it's not that e ba bothata gore batho ba tle tshebeletsong ya rona victorious I'm telling you ba ka ya hohle ke kopa mmamele batho ba ka ya hohle ba ka ya ba ruting mare when ba tshwantse ba tle tshebeletsong it become a problem and ke ntho e etsetseng ka morena Jesu that is why morena Jesu ana bua mantswana ha o ka mo motho a sa a ke a tla ho nna a sa thuswa ke ntate modimo that is why batho ba fihlang ho nna ke batho ba modimo a tshwantseng a intervene ba thusa because most of the time tla motho nna ntse ke batla ho tla most ya batho tla kopa le na re ka ra bulela di phone mona ra re ba kae batho ba batla mo tla kerekeng ba tla ba jwetsa hore ha se jwalo hona le memo wa moruti ana tla ke Zimbabwe are una le 10 years a batla tla hona 10 years ka 11 years 10 years a le teng Bloemfontein a batla ho tla hona and the first time I feel o ne itsa ke morapela ke a manifesta ke a bua Baloi ba Zimbabwe re motlamme but this woman she's very powerful ha hona ma thusa halang hohle ba re motlamme and ne re sa batle 10 years you can imagine motana le 10 years a batla o tla kerekeng mon a le teng mona Bloemfontein o ska bana mo mamedi ke bua ka motho ya tloang Zimbabwe ke bua ka motho ya dulang mona Bloemfontein mare ya tlileng Zimbabwe ya neng a batla ho ha ntlo ya neng a batla ho qala kereke di halne ka o fela dintho tsa failure ka o fela powerful la bua le very powerful mare mo mamedi Baloi ka ba motlamme ba bare re entse hore a ske a batla mo mamedi ha e ba re ke leshano hona le motho re ka mo paikisa mona le yena nka mo nga paka le yena gala batla gale mo mamedi gale ke a mutla wa ya hohle mona mo mamedi wa ya ke ba ka utla mo bana I praise rona le kae a ka ya mo mamedi nna ke mo file prophecy ka magetla mangata hona mona radio ke mo jwetsa ho etsa la solo le gale abai confirm abe alle na go nguna alla mona mo mamedi a se khitla yi tshesa tsebe hore mamedi alla avoka skolopa moya o ba skolopa but tlo go jwetsa tebisa ke yena a ka ipaka mo botse o bane ene le yena ke la fihla matsonga nna le batho ba mona radio mo hona le batho matsonga ka mara tlo go jwetsa ntse satana yetsa ndata once o ka mohlola watla kerekeng ke be go rapelle be go thusa process ya hao ya success a iqala o yetsa ditsela process satana ra utlose Baloi ba o yetsa ditsela tsohle hore ba utlose ona le mosadi mona hla gauteng ka Sunday ona tlile mona ene le maphuthe wa ka ke ne ke ba rapelle business tsa bona tsa tsamaya hantle
ba ba tloela kereke ba tswa bophelong ba ka jwale ka batho bohle ba etsa ntho ne ka nnete ba ba tsamaya ba ya Gauteng ga ba le Gauteng ba lo qala life Gauteng kwana ba fihla ba reka ntlo ba qala di business tsa wapo ba shapua ke di ba rongwe ba bona ditshitshidi ba shapua ke ditshitshidi ka di ka moreng di kokonyane tse ba fonela mpomotseng a khona re sa go koloi tsa bona tsa hijackwa whatever yo ba qalang yashwa Sunday ke ba fonela mpomotseng ba re ha ona motho re hloka moya o yana the only person go re tle o ntate mo they drove from Johannesburg Sunday ba fitla kerekeng ya ka bile sentse ke tswile ke se ke phumuletse ka ofising ba re phumutse ga fitla nna ba se ba le ntate mruti ka nnete ka ya ho bona ntate itse ke ba rapela ha bua di family tsa bona e mo lowe e mo ntate yana lowe ke mme wa hae ntate o lowe ke mme wa hae mme o kwatetse hore mora sa tsamaile lo qala life Gauteng o ba sile mo o ba sile so ke bona ba rometse di shotshane tsana a o siana o nana le business ya golo e kwetso mpotse kwetso ke ma ke a o siana nga mosebeletsa o tseba te bona ke deep haholo ka Deliverance ke deep ndate nna ke deep haholo ka Deliverance ke gona ho trace bophelo ba hao o etsa etse ka bophelo ba hao o re etsa etse from the start kuro mona motho FM ke tsebe ke rapeletse batho ba kae amen I can tell you that ke rapeletse batho and all of them Baloi ba buile ho bona ba buile mara satana etsa bonnete ba ska ba hlola go tlhela because there are two things so satani a di tsebang and tseo a di lwantshang ya pele ke sebaka Satan knows matla a sebaka o tseba matla a sebaka hore when o ka ya sebakeng se itseng o ka nna wa bophelo ba bo ka change that ke go ba o iphetha Satan o tseba matla a sebaka and that is why hona le dibaka tseo Satan a ke a re dumella re o tsona mark my words that hona le dibaka tseo mo mamedi ga rata hona le dibaka tseo o Satan a ke ka o dumella re o fihle mo because he knows ha re tse mohlala when ore Bartamia a thole mohlolo wa hae ya pele thuswe ke sebaka because he had to ark a tswe ka tlung ya hae a lo dula tseleng mo Jesu a neng a lo feta teng sebaka se hoja Bartamia na le siko mo nka ba fosane le mohlolo wa hae sebaka se se bapetse a huge role bophelo ba Bartamia and that is why Satan a tsebang hore sebaka se bohlokwa ka ka number 2 wa o sheba monana wa sefo wa series wa John chapter 5 wana mo mamedi wa karata le ana o thuswe ke sebaka le monna wa John chapter 3 diketso chapter 3 ya neng a dula go ronya motse because Bible yona e tla bolela hore una sa tsebo tsama e le series sa tswalo but the same series tsena sa tswalo sene se utla hore se ke sa dula ka tlung se tshwantse se nkuwe se suwe tempele and o lo sheba that man una sa batlelo kereka una sa ikereke una fitla itulela gorong ya tempele ha petile ba ikupela dithuso batho ba kena o ngutwa now sebaka se mo sebeleditse because Petrus una ikela tempeleng but ka le hlohonola a feta mona mo monna yeno a le ngwana teng ke apele Satan o tseba sebaka mo mamedi wa karata that is why wa tseba hore ha o ka ya kae o tla thusa ha o ka ya kae ha o no thusa and that is why ho ba easy how ya sebakeng se seng o tlo sena ntho distracta ha o ya kae plekeng tse ding there's nothing you distracta ha ona le tswalo ha ona next weekend ntse easy but ha o ya sebakeng se nang le mohlolo wow motho o ba le distraction that is number 1 ya bobedi ntho e dangerous ke motho Satan wa ba tseba batho ba tshwereng dintho tsa rona Jesus e mo hlamona ho mkutluma Satan o tseba batho ba tshwereng dintho tsa rona and he makes sure o ska ba kopana le bona mark my words in that he knows Satan wa ba tseba batho ba tshwereng dintho tsa rona and that is why sheba ha re bathele bukeng ya Mark chapter 5 verse 25 e re Bible mosadi wa phalo ya madi e tlwele mariba e re Bible mosadi wa phalo ya madi una utlwile ka Jesu maruna sa o Jesu but aya dingakeng tse ngata a we utlwe a le ngutlu mo mamedi aya dingakeng tse ngata fela utlwile ka yena mara utlwile ka Jesu and that time the year ha ke ba ka ntshwara ke ntho ntlantsang ke hore this woman una utlwa hore Bartamea o tswe ke Jesu maruna sa una fila hore ke kae
o na utlwa re tutubuletswe ke Jesu o na utlwe hore Jesu o tsositse Lazarus bafung but a utlwa ra keke a sa utlwa hote Jesu o tsositse Lazarus o tutubuletse bo Bartimaeus o tsose moradi wa Jairus but that woman Satana ro keke why but the only thing enka o dumelang yona ko ya bathong ba bang o ye mahala o ye mahala o ye mahala momamedi o ye mahala that is so by easy ho ya mo Satana tsebang o tlo ya mahala o tlo dumella momamedi wa Motheo FM. That is why when we dumella mo re ya mahala he allowed this woman Satan or ikele but I know you're not going to get anything for 12 years. Bible bohloko bontse botota rena le batho ba tsemelang mahala and about the situations tsa bona di bang worse and it change mar they will never Satana ke ba dumela hore ba kopana le motho ya relevant until atine mo mamedi kopang until dusumana tina ra kirikiki e ka rona ra nke kilo try to show that unare anke kilo try or la nke ka thasha kobo la tsama taba le morana Jesu but let me touch the comment ake ka amakubo ya hai and then e be re Bible amakubo ya Jesu mo mamedi ka ntho amakubo e senga a bua le morana Jesu e senga rapelwa ke morana Jesu but amakubo ya morana Jesu to show that or mosadi ana na itlhokela ntho e le nngwe go kopana le the relevant person momamedi to show that mosadi ana na itlhokela fela go kopana le the relevant person because o fodisitswe ke kobo ha fodisitswe ke nix o fodisitswe fela ko thasha kobo ya ba o fodile momamedi wa karata now momamedi wa karata ba bang ba lona ha ke tlwela ntse ba bang ba lona I know ene ba bang ba lona le mpona le ditorong ba bang e bile le dula di waileseng ke la bona mothale tete moruti ke tlwela ntho ngwe le ngwe o kena radio because there is something yang kopanyang le bona mara Satan se itse never le ke la yo November mamedi ko baba ba bedi ba nletsetse 078 398 3446 078 398 3446 ya mamedi ya re moruti November nna o tlongjetse mo mamedi ha o kena re itse le nako ka batla o tla honna 078 398 3446 aka phone le ka WhatsApp ya ngwe mo mamedi ke 079 083 3833 mamedi ka repeat 079 083 3833 mamedi ntetsetse 078 398 o radio ngalo khotso ndate amona ke nne ka panyeng tate okay me o tshwere ke mama o na le nako ka o batla o tla honna o dula kae mme wa ka nana Bloemfontein ho etsalang ha o rutla ho nna mama akore kinkena thank you mama akore kinkena o radio ngalo radio o rutene ka ntate ori 12 years 12 years o batla o tla ho nna o dula ka ntate bothata ba o ke ntate akore kinkena mamedi radio 12 years to Bloemfontein radio rutene ka ntate wa amana de wele tangi David Mkhete ntate hai ke tshabelo la ka go phela ke tsena tshine zele menanda ntate ke
na le mathata ntate Mokoeng. Why o sa tle ho nna ntate? No, I want to motheo ga o sokola mo ke utlwile last week Friday ha ka tla UK ke fumana ke nyenyana ka the sekopana the station sa motheo ni sa ntse ke mametse mo. Re letsetse ntate o tla nthola re letsetse ha ke tswa mo ntate. Hona no mo go ntsona. Ntate Momamedi ntate ke re nna ha ke jotsa batho ke batla bona go gotla o sa thusala. Momamedi ke bua pela ntate Modimo le pela morana Jesu. Ha hona motho ya tla ngwana a sa fumane thuso a ba sa tsebe lebaka whether o lowe ke financial problem ka pa wa kula o etsang ntate o mona me yona rena le bothata ba mokokotlo ga ne ke rapela batho ba tlangweng ba kentswe disproof ke chepole dintho tsa netse kentswe disproof ona le magistrate senior head ya di magistrate ka ofela a tlile mona tshwantsa lo etsa operation ba botse a kentswe ntho ana tshwantsa lo etsa operation ka la bona ka a tshwantsa lo etsa operation ka la Friday a kwete ke mo rapela ke ra o a o hloka operation a kwete ke mo beya matso di family tsa hae ba moloya ke ba bua re ke rena ba moloile a kwete ke a ntsha ntho ane yana tshwantse ya letso le tsheditswe ke a tsamaya le right ke a thewe Momamedi na ke kopa o letlwela na ke na le mantswana a mabedi ke kopa reng ke eno ngwane Momamedi radio re teng le ka kgetsi ka re teng o phone tsa bon seleke ya Julie una na go ka batla o tla go nna Jesus Christ bothata bona bo ha bo solve o dula ka mama Aibo. 15 years a dula but situation in the worse what's all happening o tlo bona ntate ke re ke rona ya lwantswa ka sehlo e satana e lwantswa ka ha ke tlo tswa ke re ke iqeta ho rapela batho ntho mosadi e mo ntho dina ya na trenda mona le nna a ke re ke tshwitse ke a fihla a nlata ntate moruti ona le mmemane ya tshwereng le silver yes ke ka sonta ka mo ga ke ke sande ke ya o ye o le phutetse ka ntho ka nke ka renta welenya le rile ho ti mmeno ha fihla o se bona ene gate a ntsa phamisa le nene ha ke kena ka ra ke rapella batho ke a ntsa phamisa le ka nti ba mo shebile a ke re ke tswa ke ya ho yena mmena ke re mme ke file ke re ke intwe o le kwaetse ke re le bule ha ka ra kereke a nantsa tsamaya a tla ditlhong tsa rona a tla a potoloha ho rona nna ke tsela ke a bo na go no se go fihla ka yona ka dimo ka le rile ona tla fela tjena a fihla etse fela tjena tsere chelete ona tla tsere eno na chelete le tswe tsatseng ha be ke mo rapela na ona me re nagana fela gore maybe ke motho a sa itekanelang ka ga kelelo ha ke mo rapella ke a bua batho ba kereke ye nngwe ya bosiu ka o yena ba re mo romme yena ka le rilena go ratla kwala ditšhelete a tlo thibela batho ona tsere ditšhelete a tle tjena go mama ena ya le ho di-leaders bilong tatepe bane lona le tsebe ke mo rapelletsa kereketso Baloi ka ba bua ho yena hore ba ntse ba mo rometse o ra tlo kwala ditšhelete tsa batho ene a tlo ema gating a thibela batho ba se ke ba kena ho na le mosadi e mongwe wa mistress ntate ya kutsing dilemo ke a tliswa ke friend ya hae labraro wa no fitileng lo mona a tliswa ke friend ya nne yona mistress re tate moruti a kula since a batla ho hantlo dintho tsa di fasitse ka mo rapela Baloi ya ba bua ka o yena ba re mo fit una feta mona gating a ba sa ke re mo fitisa gating wa we se jwadi tsa re bona re jwalo o tlo kena ka re mo tshintsa strata ra ska gala feta lo feta because ene re ha feta mona no na le ntho e mo hulela ngore a kena tsale re mo tshintsa ra ska gala feta sure Momamedi I'm not lying o tla ba tshwana le bo 12 years ba dula nthombe 15 years ke hopola mosadi ane ene ke mo rapella ka phone ali Bensley a thewetse la mo hopole ke mo rapelletse le laboraro ke ya kerekeng
a njwetsa wa kula le ngwana ya tsebo tsamaya ke mo rapelletse ka phone ka laela baloi ba ka ho yena hore ba etse re ngwana hae a tsebo o tsamaya ngwana na le 2 years sa tsebo tsamaya ene ngwana le freedom square dula freedom square di crossons tsena tsa freedom square ha o ya kerekeng ya rona ka mo rapella ka phone baloi ba manifesta ka ro mosadi yona ba mo jetsa ba bua hore re lo lokolla ngwana hae ha ke qeta mo rapella ban ke re yena lokolla ngwana hae ya tsebo tsamaya ke ntse ke le phone ha ke qetile mosadi yona nrometse voice note ke la ka di papadisa mo a re ntate moruti ke qeta phone la ke bana ba ka nna ke thewetse Bensley ke qeta phone la ke bana ba ka ba re ngwana wa ema la hopola a ba etsa a ba tla kerekeng ba ta sukutsa a sukula mohlana fitla a tla kerekeng ke ha a re ha se jwale ke batla kereke ho tla kerekeng ke sukultse ho tla ka morapela ngwana hae a ema a tsamaya baloi ba mo ntshitse kerekeng ba ba ntshitse mo mamedi nna ke o jetsa sephiri ka sonta ne ke rapella hona le ntate mwana hlakwana ke lecturer ya Pretoria ke lecturer director ya Pretoria ngaka le ene bua ka ntate o ngaka ya mulo ene bua ene njwetsa hore yana ona moruti ya motsitsinyana le sonta ne ke rapella ntate mo wa moXhosa o mozulu baloi ba ne ba le karanta to ba re ngumfana November ba re rona re titsinye ke baruti ntate ba botse ke ba entse ene ena bile ke mo rapella ska vaslapa because ne ke itse batho ba tle di vaslapa ba mo kentse dipikiri ba re emise kolo ya ka dipikiri le ena re mo kentse dipikiri re mfasitse jarteng mo mamedi nna ke bilisha mo mamedi wa ka rata Yesu kana nyatsa Yesu kana ntella Yesu kana bona ka re ke slatanyana mo mamedi wa ka rata o ka bona ka re ke disable nyana wena mo mamedi wa ka o nshebile because bothata gore batho ba tla ba ruti ba bo serious bo glory to Jesus hallelujah ba di sapnos mo mamedi jale naka madimabe ha ke gone di etsa ntho tsa di sapnos le glory to Jesus nna I'm a friendly person when I'm mamedi wa ka rata ya ithatela ngotse mar make no mistake when o ka fihla letsola la ka mo mamedi satan wa tseba baloi ba tseba nna bile ke rapela batho ntse di qoqela kereke ke ipinela bo sekolo pata sena a ke bine le sefila nna ke rapela batho nna ke go mpana ke hlomuhile ha ke le mobi no ke ba rapela ke bina sekolo pata sena uno se thola mamela nna ke rapela bo mphomotseng ke ba qake bo sele ke bana ke ba Deliverance ke na lo ba profit bona ke ba bitse team ya ka fela ke wena o etsana tjena wena o etsana tjena wena o etsana tjena wena o etsana tjena ke be ke ba rapela ka fela ba manifesta ka fela bona ba ntse ba ntloetse ke tsaya le bona ke qoqa le bona ke na lo ba qaka ke re wena sele ke etsana so mphomotseng o etsana so memageta man ka fela mpho thandi o etsana so a qete ke ba slape ka Deliverance ke ba shape ka Deliverance modimo ba lokolle ntate na baloi ba batla mpola le maoba bana ba dile ka bike ka wa ka bike ba rubutswe tsa o tlotswa mekhukhung ya phase 6 ne re batla o bolaya ba itseng ka sonta ba re bana ba phusha dikoloi hore ding hate o di mane ke wetse fatshe di maskundere but we want to kill you November because o yetsolla dintho tsohle tse re di entseng batho nna mamedi wa ka ratang ke le twela dulang ka mathata a lona entertainang baloi okusala mo mamedi ko rena ko yana ya tsamaya the sad part ka dintho tsena tse baloi ba di etsa ba gona o tshwara dilemo di tsamaya dako e tsamaye season ya o e fete wena mo mamedi o ka rata that is the sad part ya baloi ba gona o tshwara ba o tshware bophelo ba o boyeme and o no ba entertain mo mamedi because mo hlale ka etsang qeto mo mamedi ya hore o tlo re tsatsile mo mamedi o tswe o sa hlapebile batho ba bang ba etsa jwang o tla utlwa baloi ba re ha re tsebe motho no fihle jwang wena November ha se jwale re mothibetse bile o tla utlwa ba re bile o re ropile ha re jwetsa ro ya batho o ya ho wena and that is why le bohloka mo mamedi hore ha o tla kerekeng honna ska jwetsa ba aisane ska jwetsa ba hotsi ska jwetsa batho re ke batla ya kerekeng ya November sukelela bantu ska jwetsa batho re batla o tla una tswa ka rantlo ya ba jwetsa ba ro ya ka ro ya tropong ibile ba jwetsa lo rata dibeko ntate moruti hona le bopaki bone re bo bapale mona na radio ba mme a dulang di sentse ka pela kereke ha monna ha latho ha le ha hae
o kgona ho bona jarete ya kereke. But every time in re ha ka bua hore hosane ke ya kerekeng ya moruti November ona lahleha ale o bona jarete ya kereke ha le jareteng ya hae o bona kerekeng but ha tshwantse atle o na lahleha kapa na tsoa a kula ka sehlo e be le hore ha kgone tla kerekeng ntshana ne ntate moruti November a ibua mo mamedi wa motheo FM ya hore le sekela qoqela le batho ba le ba tshepang hore le tla kerekeng because mme o kgonne go tla kereke mohlang ana sa bua hore o tla kerekeng ya moruti November e rile ha ntse a hlapa bana ba mmotsa ba o ya kae a ga ke a makeisheneng kwa then letsatsi leo a kgona go tla kerekeng and a ba delivered because ona sa sebetse molekana sa sebetse hona le dipeba tse ngata ka tlu mara mohlang ana qeta kopana le Dr November a thola mosebetsi molekana a thola mosebetsi le ratane le ne le teng ka tlu la fela ndo tsena ngwana nna mo mamedi ka ratana ke Tourist a ke break mara ke le jwetse sepire le tsola ntate modimo le ditso di maka mamedi wa ka rata yeno yona ke praise but the reality of the truth ko le tsola ntate modimo le ditso di maka mamedi ke batla le fa dintho tsa ke kwa ya o qetele ke hopolang kena ya mosadi yana na sebetsa masepala o tsejwa ha ona motho ene ba tsa ba kereke tsena tse ba ruti bona bo mo mamedi kuru mo mamedi o bona ba ruti ba tsana le yana yona a tsanya mo mamedi mosadi ya ke banga o tsama kereke tsa ba ruti ba jwalo ba sirase o bona ba ruti ba mannete mare ke a luzanto amina luzadi koloi a luzanto o ka di a luza mosebetsi a luza dikoloi a luza everything a tsama ka motho le mohlane ke mo invitetse kerekeng yaka o latwe ka koloi yaka because yana sa felana le transport ke mo jwetsa every day ke re ba o loile no ke tsama kereke ya pastor mama ke re ba o loile o swaka ba o loile ba kuthakathile o tlile once on Wednesday itsa ke morapela Baloi ka ba bua family abo monna ba re ke rena ba moyentseng ja o lutse matlo anona sebetsa mesebetsi o dima haholo mona masipale motho ke a lutse everything and take ke rata mo mamedi wa ka rata le etsa jwalo ka o fela lona hona jwale le dutse le relaxitse mohlang ho so le wese ho fedile ntho mo lengwe ke mohlale emang ka maoto ene se le ema le batla bona dintho tsona di lokile nako me go tshwanyana o fumana hore o nkile nako telele o relaxitse o dumelletse satana na o tibe mohlang jwale dintho tsa o se di o so tlile o so batla dintho tsa o di loke ka speed mamedi nna ke qetile mo mamedi ho sane lona batho ana le matlo a sa feleng di jarete tse le sukudisang in kopana le nna mamedi ka rata santse ke dutse mantsong aka ntle le 250 fela ya jarete ya hao ntle le 250 fela wena mo mamedi ka rata ke tlo fa dintho tsa jarete ya hao wena mamedi ka rata batle le mo bua jarete ya hao le nna ba sa robaleng le nna ba mathamajwe ka hodima ntlo fumana ona le ntho tse mathang ona le rata ka tlung ona le eng kopanang le nna hosane ka 10 o'clock wena mo ka 10 ne o ka ba taxi phase 3 le phase 7 fela bore o ya kerekeng ya moruti November di taxi tla o theola teng phase 3 kapa phase 7 kapa ka koloi o driver ka ro ya Grootflay bo mahlalela ka o fela ntle le 100 rand mahlalela wena mahlalela ke o fanto o tsama o lo hlapa senyama seno wena mo mamedi ka rata kanthi ka labone mo mamedi ho ska labone ma Victorious ka o fela le ba ise ma Victorious ke a le hloka ka la ka 12 ka 12 le temo ka 12 ka 11 ka 11 ka labone ka 11 ke a le hloka ka o fela jwale ka 11 mo mamedi re tlo bua ka more income okay re etsa jwang re be le di strings tsa income wena mamedi ka rata ne ke re ke tlo bua ka yona hore modimo itse ha qeta o kenya silivera le gauta ka ratsimo ya Eden ne I mean itse ha qeta o medisa difate tse juang le eng ha qetile ke a etsa dinoka tse tlisang gauta tse pedi ntle le dintho tsa neng a di entse ka ratsimo ya Eden Adama o ile a kenyetswa di string dinoka tse pedi tse tlisang silivera le gauta mo mamedi ka la bone maphuthe wa ka ofela le ba se maphuthe
tlohong ka 12 o'clock re tlo dulang fatshe ha le tswa mo momamedi le qala di business o re na wa sebetsa momamedi le ka se dule le relaile dintho le re keng di salary momamedi salary ka o frustrate ka sehlo ene ba bang ba lona le relaile ho tsona ka la bone ona momamedi ka akriyana ya usani ke matlo le di jarta le batho bo mahlalela kanti ala bone momamedi yona ke mahala ke mahala hala le tla ka o fela momamedi wa ka rata ke tlo dula fatshe re share di idea re plan ha qetile ke rapelle di kelello tsa lona hona le temana momamedi ne ke re tlo ba buka ya marena pele chapter 3 ire Solomon ko po rafuwe bohlale modimo fa Solomon bohlale ha qeta mo fa bohlale modimo ke a re Solomon jwale ke qetile he ha ke sa hlola ko hlokomela o tlo hlokomela ke ntho e go fileng yona ke a dikwela ke kopa moruti mametse pastor mametse mamela musanta te modimo a fan Solomon bohlale that was the time when that modimo ana re tlo tsatsene ha o sa le boikarabelong baka hona le o tla hlokomela ke ntho go fileng yona that is why bala buka marena a pele chapter 10 verse 27 iri Solomon ka boyena a yetsa re motse wa Jerusalem ho be le silvera e ngata jole ka matho ha qetile a yetsa ho be le bo rakgwebo iri una yetsa hore bo rakgwebo ba hae ba mo rekele dikariki it means Solomon ka bohlale ba hae o kgone transfera bohlale ba hae bo modimo mo fileng bona setšhabeng se modimo a mo fileng sona hore a se lead so wena mo mamedi wa ka ratang ka la bone ke a le kopa hore na o kena kereke ya ka kapa o kene kereke ya ka hore mo o ngaka ya o kapa o le thuela kapa o mo mamedi wa ka ratang o mami majola o kena kereke ya fura church wesele ka o fela mo mamedi ha re kopane wena mamedi wa ka ratang ka la bone ka 12 ka 11 o'clock mamedi wa ka ratang ka o fela lona tlontleng re tlo buang ha le qetile ke le rapelle ke le fe dintho le tshwase dihlooho le notlolo he dikelello ha le qetile le tsamalelo etsa tšhelete le ska la hlola le ka dima tšhelete qetile nna ra kopana hona jwale ka 12 o'clock Dr. November ha se sebeletso ke ile ya foundation batho kaofela ba ka tla ba tloja dijo di teng kereke ba re batlang he nomoro tsa rona tsa mohala 073 078 398 3446 078 398 3446 telling ke 079 083 3833 079 083 3833 tsa office ke 051 011 4977 051 011 4977 What was you hana jole ka 12 o'clock le ka le ke le phomotse di beko ane go khale me ke di beko teng le no a ita ke kena ka hla ka utlwa message gore mo no ga le penya mona ka nnete ke buile le o buile le tsholo ba ga le ba itikaje ke go bokoleka koleka dok ka nnete di beko tsena re se re di beko haholo ka nnete ke o tla re ka nna di o tla ka mama ke a koleka la la haleluya ke tsena tsa usmani ya tla di droya hedo o tla etsa ra tshintse maikutlo o tla ha ke sa tsama ke a kutla o re ke tsona tipi tsa tla di hopo tla di hopola tse mama jole ke tipi jelo ngwa tla ka mantswa ko yona wa inetse fa pelo matlo hae o tsa motho ke borata ho jwale ene ntho mo le week e tshepa ho ntho mo le ngwe ke bua e tla nnete ene ka fela le nnete nna wa bona hore ke buile nnete hore ntate November client ya rona ene wa yena jwang kapa jwang o mo tshwara hantle ne ha ebe ke teng o a mo thuthumella ne client tsa o bolella ntho le tebo ke mo jwetsitse maobane ke a kgenne go mjetsa moyeng ke re di client tsa nna lena o di tshwara hantle tebza le tsona di tla o tshwara hantle bopaki bo tshwareng ke bona a ke lwane lena sheba ke bala di 100 no ene ke mmotsa yona fela ke hore ho baneng a ile mo rutina November o sala ke mo tshwara hantle jole ka batho ba ba tšhelete ha ya rata nana ke kopa o letse pina ka do ke kopa tsa maina ke tlo sala le yena ke kopa sala ka khotso
Moleni. Are you good, Sando Sami? Papa Merko Panate? Hi. How are you? Good. Guys, Kalamang, Kohang, Molelinte, Lekalamen, Likem Bloemfontein. Kibanet, Kohang Bloemfontein, Leke for Deliverance. If we run the business, the total na di my hand. If we run the business, the total na di my hand. If na the financial problem, if Lina go home, born, go home. Keep one to go home, guys. Izan, come for deliverance. If Lina leading ministry, bondateba route. If the ministry is aluna di hana hola, go home for deliverance. Come for deliverance. We need deliverance. Deliverance is so much important, guys. We need deliverance. And you know, Lona, we hesitate we spend that Bloemfontein. Why hesitate? Why doubt? But bali loyang, but bali loyileng, but spendile chelete, but travels, but fika baya dingake. Or dingaka di ba femiriana or ba fase mapelo impilo zenu zibochiwa mapelo lona tlangwe guys le fasitwe financially le fasitwe di business le fasitwe everywhere ka Thursday ke na le service about the business on Thursday go home driver guys le kokopana le nna modima le bless modima le bless. Thank you so much. Nomoro tsa runa 078 or ke tsona mo na Facebook a re kopaneng. God bless you.